Иахьа адунеи иҟоу аполитикатә ҭагылазаашьа уахәаԥшуазар ас еиԥш иҟоу афорумқәа рымҩаԥгара акыр аҵанакуеит, дара рхы рыладырхәуеит еиуеиԥшымтә рҟнытә аҿар рхаҭарнакцәа. Урыстәылантәи амцахарахь иааит аԥхьара Единая Россия партия ҟынтәи иаҳзаарышьҭит аԥхьара жәларбжьаратәи афестиваль аҿы ҳхы аҳархәарц азаҳан. Зеиԥш ҳәынҭқарра рделегатцәа ыҟан убри афестиваль аҟны. Аҳәынҭқарратә Госдума аҟынтәи ҳҭан ауаа, Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр аҟынтәигьы ҳҭан иҳацәажәон. Убри аганахьала Евгений Попов ҳәа дыҟоуп ажурналист, иахьатәи депутат Госдумы 60 минут ҳәа иҟоу Урыстәылатәи ателевидениаҿы ажурналист. Уигьы лекциақәа ҳзеиҭеиҳәон. Ирацәан аспикерцәа даара ибзианы имҩаԥыргеит афорум, убас уҳәаратәы иҟоуп. Ҳхатәгәаанагара, ҳаҳгәаанагара Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьа аиаша ҳарҭ ҳақәлацәа рҟынӡа анагара убри акәын хықәкыс раԥхьаӡа иргыланы иҳамаз. Дауҭ Аҟаҩба инаҩс Алтаитәи афорум убасгьы иалахәын Аҟәатәи ақалақьтәи еизара ахантәаҩы Ираклий Харчлааи, аҿари аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратәи еилакы ахаҭарнакцәеи иқәгыланы ицәажәоз азааҭгылон адунеи аҿы иҟоу арра аполитикатә ҭагылазаашьа зеиԥшроу ахҭысқәа рыҭәиашьазы рхатәы лкаақәа ҟарҵон. Уа еибаҳҳәон иахьатәи жәларбжьаратәи аҭагылазаашьа иҟоу аҳәынҭқаррақәа, зеиԥш ҳәынҭқаррақәа рхаҭарнакцәа иҳазбахәаԥшуа убри иҟоу аҭагылазаашьа ҳаԥхьаҟа иаҳԥеиԥши ҳарҭ аҿиара ариашара азаҳан иҟаҵатәу ашьаҿақәа зеиԥшреи ҳәа убас ҳажәақәа еимаҳдон, ҳаицәажәон аҿар зеиԥш ҳәынҭқаррақәа аҟынтәи аҿарқәа рхаҭарнакцәа иҟаз даргьы ҳаргьы. Дауҭ Аҟаҩба иҳәеит ас еиԥш жәларбжьаратәи афорумқәа аҽрылархәра ҳаԥхьаҟа Аԥсны аҭоурых аӡыргара акыр ишацхраауатәы. Даурин Ԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.